Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, e tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, we tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me olunga, atonga ni whai o tupu-tupua. Utulaina o tu matanga, motakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga, utulaina o tu matanga, motakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga. He wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me olunga, atonga ni whai o tupu-tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me olunga, atonga ni whai o tupu-tupua. Kokorike uhuka Kokorike hufanga he talamalo e whanua ka maanga hi talawhatapu koto vek whatabuat pa mehen talangata te au whaikto mama o ka atai whanga maari e koni ke o atu ai hamo polokalama ko e FATUFONUA fo au ke weekend
Aia I he hauani foki ko he ni pea moe whafafonga. Tōna whitu, pea mai aia me Australia, ka ko I he nea pe mi New Zealand ke whakahoko atu e tau polokalama ko ia ki ahoni. Whatanga pe ka inga ku ongolere e pe tau polokalama ke te ki mautolu ki a pina, pea pe he foki ke ki mautolu ko tau pe ko mo osi. Lava mai ki lotoni tai loto fia, loto mawhana ki mautolu. Pea mo ki mautolu te mautolu mamata he tau polokalama, o ku whawhia lava ki tau wausia mai wiki he whauko ini. I he hauani foki, o ku loto foki tai lerei ai whafafonga Paula Piveni Piukala, ki he laine Piveni malo e tau mau e ahoni, ko I loi be ko e o ku lava pe whai a hela ia lahi he ngā awe lahi tonga, pia ku te kau mo e wholau wabuna he te hela ia lahi mo kita he wholau, ka ku tui be e lava pe ki malolo he wa taimi ko ini ku ke wholau atoa ki Australian. Piveni whewhe hake Australiana I he hauani. Malo solo pe malo mo fa mali e u fa te be fa tap. Oia. O toki se tolo meni ki e ap ko ha gai. Ka ko e fa mali ben ke o mai o po be ke timi mo fa ki malolo. Koi. E ale le au bita puspeni he honi ma fa na ya. Ka ia ko no sila momoko. Koi. Ka ko ki folau fatu pake mai veni he po pe ka po pa mo ka pelan mata na ma. Pa fonga to ta po lona malava mai o. Fa fonga ye be mo si e fare. Mo fare ale wa ya ta ya e lava mai me tonga e. Ka na malava mai mau ya e popo e kau popo pe me puspeni ni ke ono te ke pure I le ai fonua ko I lobi foke piveni ko tu ko ni o mana ke fai foke va inga ko ni matematonga I he fiafini I Australian pe ko tu wa inga he feto akiola taimi ko na tak fika ia pe ko ha taimi ka ko foi va inga ko ni imagino ke te au o ku na announce mai foke he po te lahi ko mamani o ku ave va inga ko ni ai liki I he poate fo o koni o ko tu pe ko Palestini pe ko ha no ui pe ko sea pe ko Palestini ai sea ko fare ale a ko pe ko don ko ma u ta fa ko ya ko lere ko ni lere ya I he poate fo o ko poate kon ki mu ai o ku ko tonga National Rugby League o ko ya fu ma u le ke unga e ka ku ka ki au ya solo ko ke ma u ga be po te feu de fare Koi. Ko anga usio ko tau he va aceleria mo va to mo aceleria. Koi. Kai eu te fu fa te tolo I le e auto. Ma va to me e ga isiu ki mui. Ma winga pe ke popo e. Ai va inga tamai ki o se fu pe ku. O la mari e ka wa inga sai. Na ho ko tau te tano ke ngai po te pa te ko na la mari. Koe, au ku, kone tuku whoke heta enimi, tau tala monu whoki he te ua inga, koe na ku mo lawa atu mo e whafafonga ko tonga ta pongafulu, o whafafonga e atu e whare area pia mo e kātoa e kau pōpō, kou nau pōpō, pa ko tu koe taimi fuku tau ala I ta toke sporti, koe ke te whaha, ai whakawhaha I e, pe koe whaha I whee, koe tu koe pōpō, koe inga tonga e ke ngahi akapulu, koe basketball ko e ka tamai whewhine ko ha fua ngahi sport pe o kwai tonga ku unu fonua ia na popo ki ai ba na wai ba ki to si ia ku na ke ai hola ki fa ka ka lahi taha o ku na popo pa ku tau tu pe ku tau fia e vakai to e piven o ku mo lava mo fa fofonga e tu ki tau tolu ke he o ke lava tu ko ki aseria na mamata he va inga ngari pe e hoko va inga ko ni ko va inga le re apito pivene kai tau ta malo ye Oia o ba inga be ke fa to ngai por anga I ve ka ke nau finga ke nau muy he ta ma fu society
mo popo ai kakai ko si oga ko ja ko popo ai kakai ma to nga hitimi to nga ko ja ane wei vai ana ko ja ki mau yai okay ka go kai ki fuhanga ilo to ko ha huinga ko ja ai hakau officiale me tonga me ta fa ka pure nga me ta fa ka fa le ka mahal na ko mahal na usai pe moia mahal ko ye fe ma ka wai nga ke na sio mai ke ka fa ka pure nga na to i ta ya me he nai ka mata pe fo ke timia na hentolo independent me ka ko sio ye ke po ma hi fo mai malai sio ke ka kai no ko fanongo ko si ova fatau tikite mo mano ni mas ai ko ilonga pe ko the people are united behind the team Okay. Oku ka wai amana kile ia ke timi wa we mo ga sio wa amana kile ke timi ko issue fo ki hange ko tau tonga ke toka mari pe loto o ni ki lave a pe loto mago ngai magatu ngai tonga mo ngai loto wai hono fainga mas wano fainga mas o sio ke timi malo o ilo ko me stay away e pure anga mo e me ai tuangi timi ke nau focus pe ko nau to be mo kakai o ka mana dele be ke vai ngai honi e pe ku la pe ngai patongi e pure anga ku lo tonga mo wa ke ku nau fai ka ku tau tu pe mo tau amana klere ke tau wa inga ka tu fo ke ta ni mi e piven na ka na mo to kia what before ki pe mo tu ta pe mo fo fonga ko na to ta pon fulu ko ngai me ko ma se ki tonga ko me ko ngai foi taimi wa taimi mai ko ni ko ngai foi wa taimi accident la accident ni tonga i he mea lere ko tata te fita ngai accident ni ko hoko accident ko me hoko sa pate ai ko ngai aho ni si lere holo mea lere ka ko pala pare mai te fatonga i tonga ai pala pare ma ko ki ko hala he lahi mea lere lahi au pita mea lere i tonga pe me ko te fononga ko ta feitu o si ilo pe mo tolu e va foi tafaaki ko pau ke te ki lue ki tai ha foi taimi lahi aku kau e me lele he tani he palo pale malahi tonga oku ai ha fahinga palo pale ma solo va anga me go ni pe mo toki hanga haki mo to ka taki ko tau fonu me lele ta to tonga o la me la hanga me lele i he tani mi i he to lele ha pasi po nga hi lele pe he ko palo pale man ko mo va kai ku pe ko hanga pe ta au e fonu nga me manga fa ta wa ke ikai o to ya ko palpare ma kai ki fato ngai be foi tai menjing ke be palpare ma traffic tai menjing ke be palpare ma accident ko issue ya ko accident ka nga tonu ya ke palpare ma ko trucks he anga ko fakau ke te sio ko ke ngai le vale pe he ngai tai mi anga ko ngai accident ki mun mai o natura ya influence ta ya ko ya trucks wa fainga ka ko palpalma tu traffic ya ko palpalma mon hoko ai ko ngai fonu ko to be na hanga monitor na ngai na ka ku mau inga fo kia ke na hanga ko o tana ke te ita ke ne tite me ne fai tu tu ni o palpalma ya ko palpalma he ko ke lava he fainga falere fonua ke na hanga o strategically design ya fainga indicator ke ne lava tala mai e time ke i withhold te fata ta beni ake kon dau ke fisi na ke foi time na hanga fisi o tute u melele mo tu angi o mama pana hana to ta tute ngai melele o wi go hybrid o ko lele half tea solo o puhauhila pero o fatata ko ke ko tai mo na lele ti solo ai lele ko me suwa ki ne ndi me te utikita panga te au te wanoa ke te alpa de foki ko hybrid te lele kita ko me suwa ki ne ndi te
utbe kita tola tolu no lava le pe foi biteni Koi. Ene pe hangale vai fisia o tute ngai melele ko mamafa kana tuange tai tute mai ai melele ko hybrid ene na o mai na foi kai tafi fai ai ko taxi mai ka kai ke na fata we me go ya ka esta same time sange go la we fai tu ga fai ke tita ko pe pe wa solo vanga ki tonga io wa solo vanga ki tonga apa na mawinga ia ai ka taki ke fai tu toni tita kon indicator kon ko ta no ya mandu ko tau fonua na tal be tau tau tupu mai mo tupu le fonua eso que va ko pange ai ko pe ko raki pe foi kaka a hoi to futo a ko popo a ko wa bene futo tupu lagi ko ai pange ai au tau ke le pe da to fai ga fakau pe que a solo vanga e tau fenge ura ki tuku e tau whauka wha tupu le whanua ka tau whenga e tau tala noa he mea kuhinga le rei ka tau lawa whakalaka continuous improvement Koi. Oku na ai foke ai taimi henge pure anga atu ki mua na hanga na tolo tuku hifo e tau e mea lere ke tau pe tahanima ona te hua tongana ha mea lere te motu ang he tau tahanima pea na e kakaina nau ke nau fie maari ko nga ko ne alfo ka tau ia ko ke fo o wange ko ne alu ai mahu inga ke mamafang he taimi na hume lere ko fatonga hifo o mai mo e tutu uni ta ha me he hume lere ko ku kamata a ula to novema tau pe hongo full tau te holo me tahani ma hongo full ai au to e alu me lere ke te fo o wange mo te sayang mo te mamafang kai fasisi e te fangi me lere po mu no ono te atko ki tonga ko ke velo pe ko tu mea ko ya e tokoni ma ko tu pe tokoni ai hono fasisi e tau ki he ngai mea lere ke o fu loko o atu u mea lere ya ko o si mei mate ia ka ke ka pe hono tatu o ff hala pe ku ka lere tu ka ke kai pe ku ka ke ka lere ka ko tu mahalo ko e ko tahane ngai solution ko ai pure anga ke fasisi e u mea lere ko at ki tonga ko ia e solo ko ka pe hala fononga ai bo na to graves go ke mai foto to afisi ko na fonga ko ke na o mai ngai motolo fo o ko na tax free me lere ko ya ko nga ke to mo fu ke kai tuange ngai fu me lere mo tua ura ki te provide ye ne o ma ai capital investment ya ya ka ko maintenance cost dia eto o to la yang ya he te kumi ha me fo ai pau pe ke tau go through ngai fu hala for no ke tau pay a price at the beginning ke ne hanga fa tau taina eta ma ownership ko ya in the next 10-15 years na ufenge ke to ma me le taimi ka ko osko foi tai tani ma kuri wa tolu ri wa fa mo le me le fo wai me ta o fila ve go no o contribute ke me go extend ko ta hango compromise extended pa ta fa ta ngai me le motua pa ka ke tau pa ngai tau linien go no check fitness road fitness ngai me le amount ka to u faka ata pe ko faka vai a stenteti amount ka to ke ngai extend gon hoko e malava ke taulava ka pa tau pe ke ko me pango fo ke tau no fe to extend te ke tau assess tau tori pe nai fe unga belele ke lolo ke pe nai sai en fitness hange ko faka ko ke asika solo tau tu kata to fra ilo ka kapteni ba ka waka kana tuange be ai waka ke folau an si wefi ai ko uhinga be ai ko u fekto ai ko fela lave tau do nge fai ga to ga mo ke
fa o si pega daqui foki ki fale area e piveni ko tu oku tare pita kakai ke na whanongo ke ngai isi whare area ko ngaha ku Maria pita wha o si mai ko mo whare area. Ko taim ko ai ko tau o ke whako murin whako ai ko u api. Pea ku unu e u api ia ki mui pea ko tau mua ko konga ia council. Ko tonga whako ko se hau u api ia nofu mai pena tau mai nau ahewe e hala. Pea taim ko whai ngai pore anga ke rei niua. Ani ko hoko ko he tau lere mai ko ni hi I tofo a haua I tofu mahina fo I laine mai ko ia. O ku kau mo fo I lere ia malo pe te ha po uhila ko ki whinga ko ke mao fo I leine ua. Ko koutu I ko he koe palo parema e nia e hoko he tau. He kapate tau e whinga hapure anga. Ke ni whakalahi hala ko I ngaka lava ke leini ua ke hawe umea lere e piveni pe ko hano whainga salova anga whainga mea ko ia. Io koe ko palpare mai ai u api. Palpare mai ai tai palani. He kono moni na I totonu ke lava he ngai pure anga oi u aho. Ke nau foakasi ai anga. Kai ke tau tano fo ke mahu inga koe ngau aki ke mamane teita. E nau sio ke he growth, nau sio ke anga tupo ai populations. Okay. Nau tio ke rate importe umerere ke nau hanga anticipating ai hapalani. Kako lau moni pena ia. At the same time so we konisku done pe kaya hakere pe ko hanga konga api o fie mau he pure anga ki he ngau ai common goods ke national interest. O I he pure anga ke nau compensate o kai ke tofa malo. Ai ke au ka pode na fe mau ke whakarahi reini na compensating ai family ka wai ke hange una whakiki ai he koe fume ai ko so koe foi malo I whako ni sudone ai ke au hange koe ni koe hunga koe ke na fai pehe ai he koe again come down koe me whapacheti koe hunga koe ke na lava yo fai pehe koe no inga he koe ke na palani koe ke na pacheti que reuniu no lugar de água que vai agora na toformo como pea que foi para palema né o ilo pequimo o que pega tu para palema be wafa kana do ton que não onde anticipate mais patchet que não compensate aí com a api goia que que camtam que para me ka to be o malabo na will ka ba wai na family Piveni ko te mahawa koe daki unu mai ki whare area koe ngā he koe tuku whoki he tai nimi mahino apito koe taha ngahi isiu lalahi e tuku ke hanga ngahi isiu koni kuna ta talanoa ke proklama ko osi a whikawaki mo e tupu e panke mga mea koe ka koe whare area na e mea mahu ingai a ko whatau ngai I he mo tālanga he ngahi lao koe tohi tangi ai a koe ngahi mea whuke o mahu inga koe tohi tangi mehe kakai e whanua. Tata whito ki e ua. Na e whakahu mai nau tohi tangi. Ai na e lava ke mou tālanga I whare area. Koe tahai tu unga o ku au ki ai isiu koe. He koe tu koe isiu lahi eni. Ai kakai koe ni ko nau si tangi mai. Awe nau tolu ke wheitu o tuku ki ai ka ku ikai ke te eki ke whahanga ua ke halapure anga. Peneongo na uwhanongo peke he mea minister moi. Oku ne ngawe ke whelea koe laua. Kako tukanga koku wha uhinga tuki ai, uhinga kai ke whaingofua alu ki ai, hange oku tuu haririfa, peko ngai mea behe, oku whainga ta ai whainga ai ngahi hala ki ai, I he whainga koe. Nika koe, ko hea tuunga kua ki ai kawe inga koe ia. Kia hawe solo koe palpare mania ulolotange me tau lawa seki ai. He kono uhinga koe ngahi ripoti koe he whao ngai whataha climate change. O kua toko ua 5 miliona he ngai whamatala koe. O relocate he ngai pure anga me fu o
mo katang pe mahalo koe tungani ku ai koe motu mai ai telefoni he ko ilo be ka koe mahalo koe palapare me whaka internet pe ka koe ke fufu aloa mi heni ka pau koe koe ose maka whapaponga te ki time ka pau koe internet mo ki time sisi pe ke ngā he kume te hume pe whapaponga ke wha umai ai whamatala koe mai whakatala noa kune whai he koe ke tū ngā mandu whak koe polokalama koe nuk tau whahok koe ni o kui Brisbane e whapaponga e lava ki ai pia mo e whapaponga koe ia o tonga tapong fulu ka peri lan mata ke na whahoko i ki whatongia me kau pōpou i Brisbane pia pehe whoki ke na watu ki he te uwa inga koe e tau timi koe whoke te ui tau timi na e tamahe taha heni he ngai komeni koe ke te ui koe matamaatonga whoki o ku ona ai hingoa ia koe ia ko si lesi sita whakapure anga ia i Nusilani e he ti ena ala ela ai koe komiti liki ana ne pure i mai liki di tonga kune ona ia whahingoa koe matonga koe komiti fo ogo ni kui ai koe liki o ku uire vaia i he tau koe ni koe tonga 13 koe tonga tahatolu ai koe tatau pe mahama tau pe hapai tahatolu mo ua tahata eo tahata pe foki ai ko hapai kui ai tahatolu hapai tahatolu koe tonga tahatolu o ku tonga 13 ai hingoa koe tau timi liki peka pau tika ke ilo i o ku whahatau akapulu liki i he ahoni o ku tesi e tau timi nai wha iloa koe matonga o ku tesi e tau timi koe ia tonga 13 o ku tesi i he whiawhini i Australia ai a kapau koe fitu he whiawhini koe hongo fulu ia i Nusilani pea motonga pa koe ke ilo ke ngai whanua atu koe pa koe whihai ia ki motolo ka koe fitu i he taimi koe a Brisbane au ku whahau koe e wainga tesi koe ni he wahaa o e tonga 13 pea moe kangaroos ai a koe timi whawhanua ia o liki a Australia ai a kuna wainga tesi ia whiawhi pea ku sai pe koe po whalai te eni pe pe hawidu te ke iai te ke lava pe o pe i hake hoki telefoni o ke mamata ai ki he tau timi mo whamonu ai pe he tau timi na ola lele ai ke iui pe ka mate matonga ko ia ko ilo pa ko o tu ko ni ko pa ko netigo o time ke te foki mai whakafofonga ka ko ki mate folo ko ni ko ilo na ko maha maka whakafofonga ai ka ke kumi hola ne chance pe ko hataha o ku telefoni ki ai o motu mai tau lai ne ka loto ngalere te telefoni ka mo kita tali me mo tai be tau ki hiva ko nga ke o tau ki tali aki ke whafonga ka rewa ke ki humai pa te tok foki me rewa ke hoko te tau polokalama whamalo atu he tau kau sponsor whamalo lahi atu hio mo lava koia o ke hoko atu no toko ni mo sponsor tau polokalama ke lava ki tau ke hoko atu South Pacific Loans he noa valungeau valu hiva valu te ke lava fitu taki ki ai Nusilani i hao whahinga kore paanga pe whahinga whia paanga tene lava o toko ni koe i Nusilani ko tau whare kosi Francis Tickets i he whika hiva ko ia o Fatafehi Road i loto nuku alofa kosi lele pe ka ke fo atu i loto kolo o ku ke whia ke kosi ho ulu ya ke tatau pe ka kai tangata pe koe ka vinti ke la pe ko hua to kosi ho ulu ai pa ke afe atu ai piveni ku wonga te dani o ku ongo mai eni ka ku ke mana iki mai ka ai ka huangi i tua pa te ua tu pe te hu mai pe okay koe sai pe ta koe ku o ku hu mai ta whafonga ke hoko te tau polokalama ka o te tāta tau whasiko inga he ko kani ki hu pe a hu mai ki loto Fefe he tainimi o ku wongot e ongo le mai okay
Oi. Ai, koe hoko atu pe i ka venga na tala no foke to i tanka e wa, e palparema ko ia hoko ko ke kainga ko kuna tangi ko me e wa. Ko ia e solo. Ke au foka hai ko kulawe. Ko e palparema whakapatse tieni. Ko u fe ma u vivili e kakai ko mea te fito ina te toni ke tokan ke ai wharearea pa mai poreanga. E ko e ko uhinga fuki na wanga o weiche e isiu e patseti. Ko e mahino mai e fe ma wai. Mahino mai fe ma wai kakai ko je fe na pasi e pa moi. Pe moi langa ngau e fai he poreanga. He ki au hange ko kulau ko ni solo. Ko tahai e mea nau nofa o haki ai. Mau alu e kau whawha whare alea ke ngai whakata. Pea o mai ngahi ripoti ai palparema ai o whekuki mai kakai. Pea o toko ua 5 miliona. E ngahi ripoti o ku relocate he ngahi poreanga ko impact o climate change. Ai ko no hinga ko ngahi wheitu o ku tu la mea ho fua e kakai ke ngahi whemari rewa. Ko isiu ko na mai ko ni me e wa ko isiu na ko yo mo ya o ku ke tonu ki te hoko e fu wonga mama wana wa fa ko imagino ko ka he to hitangi ko fa mo ben e fai he fa fo a e wa ko sei tu ko ni o ku hinga e na ulaunga ko ri rocketi he pure anga ki na utolo ngai ap tu hau ka tuange ngai ap tu hau go ya wo fi he vai go e wa ka ko feitu ya ko ya hange ko complain go fai go minister moi o ku ko ngau e fai ngata ai ke tano hala ki ai ko fiu ile ba ko ha ba wina ave ka kai ki ai ko ula ya ko self inflicting o ki kai ko palpare mai ko ngau e ha climate change ko ngai fediri wa ke ya pe ko environmental sense. Ko foi self-inflicting be no relocate ngai fu moto maka ke na wo o ngo e ai ka wa ja hala ya ki ai. Ka ko ngau ko hala na mana dola wa unable ai ko feu ile ba. Hare ba winga na ave ka kai eta first place. Ha me ko je o mai ge mo mo. E fitu go. Ai ko ngai o ki au o kuloloto ange ai siwi ako ya e me tala vasio ke e ku tau fa fe ia le ta do no turite kakai ka ko ka fu gene ngai me na no fa sio ke ai ke tau langa ko tau langa fa la galaka o pau ke tau tutupu inclusive tau ka to ko ki ripoti na o hake he tau ko si be ko ku mai ripota aniwa kono neglect ki na tolu ko na uafu ko na unha fare telefononga ko ja fare frafie mari ka feu ia foki ai ke fa tokanga ki ai ka roki I uafu tolu uafu fa anu alo fa ia mo pa fa mo fe fuai I tonga ka ke ko hame no o neglect ai o tau fanga to o hinga pe ko fa sai tangi ko na tok tangi mai pa tok faile ba nga o ki ai ko fe hu ile ba ta hame tali ke tangi mai ka kai hile ko ya ko si poti mai ko mafuri to lue me le ai to fa ge palau pe ko hare ba ai anga le ba ta wanga ta fo tu sai tain ta tau pe tu o te pite pure hanga ya o piti ke sipoti ko spoti ko na raki kanseli he wasta haiwa ko estimation ko na o mai ki whakapaanga he whare area na whiuga mo whangi au tupu miliona
ai langa ko infrastructure ko foi patseti ko ke hono whakalere ki sipoti hausa ki sipoti foi wike ko fai sipoti na fe mo fa no million. There is no way e hono whakahoko sipoti ko ya te taulava o recover silini ko ya e ki foi wike sipoti ai ko hanga ko whakaukau ona to piti ke sipoti o whakamore na to au na whakamore na to lau kilulahi o 5 million. Aki e nau whanonga holo he ngahi ki he taimi e keimi o piti takai holo whinga ke whakalotoa ngahi whanua ke nau mai nau sapoti ke hausi e tongani. O si whakamore na toi lau miliona. Ke nau o mai o tok whakamore ai ka pau nau tau pe whangau miliona ke langa a sipot ke ue wanotahiwa. Ko hiki tōko ne koloa solo mahal te tau tāno he walungia miliona. Te ranga ke sipoti e tolo wafi tolo tā. Ko whiu. Ko fo i taimi na o mai e ka kai o tamai priority ang sipoti he ngai whemau. Ki he hala. O hawe ni solo ki whare whakawhie maari e. O ku hala ha whare pehe mai ngai wheitu whakatahaanga ka kai. Ko i tauanga pasi. Ai kia loka i mea koe paka vainga koe kaureka hala. Ai ko poini. Na usohifo na toki hufi ai whakatauanga ika i pātangata. Kai kia hawhare whawhi maari e ai. Ai ko tau whihui rewa te nau whewhe ai e angai whanonga. I longa i koe ke mahu inga kakai ke whakaukau mindset ai e langa whanua e whanua. Kai tū whoki e piveni ai hamo whaunga koi whare na ta whaatala noa whoki mua ki whaunga o kula ki hao e patseti mua mai patseti he tau ko ia hao ia i sune e breri sune pe ko me sune pe toki hao rewa ngahi ripoti me ngai wahenga ki mui i hene ripoti mai ngai wahenga u mea kokong nau ai pia maari ai pe nau palapare ma i ai i ngai wahenga ko ia o ala ture vai a tala noa i whare area ke whai aki ho mou patseti ko e tau hoko ke whakakau ai ngahi mea koe na loto kakai ke ririu. Ange ko tala noa ko ki ewa o si haui hari pot whare area ko ewa koe kia hanau whare toilet po ka whare whakawhie maari ka au tike ke lawa whahanga ue ki ai aia te tau lawa rewa tuhu rewa ke pure anga e ko nau tolu nau whae patseti ko haa koe ki mou solo vai palo parema ko e kakai. Ko tuka e wana na was ripoti maha na ripoti ai si kainga ko ni pe ko tau toki si open he palparema ko ni he tohitangi. Ko ha whakau aku ko accident ko tau peo pau ke ripoti. Ai tau peo mafuri. Ma tu ko taimi o whare area u very limited. Ka kia hau mehe ngahi ministry mo ngahi whege ngawe ake ngahi ki community oku osi ai pe ai u mea ko ni uho ha ko ni te ke ko hono moni e solo ko foi mea pe i atamai tau pe o mai e u ripoti ko he ngai ai fo fare ale fa o ko ia me be te tato ko si lau te lau e anga hala fononga patseti o nau moi na tole mea ui ko TSTF ko mea yo whaui he kau consultant te mo kau paipa pe aki e mea nau misi ki ai ko ai ko ke crown ke whakari taula ai patseti ki he mau e kakai o tau wei tau kei fu mama da tol mea o kui kai ko ngahi ripoti kau hange ko kulau foki ko watu ko he ke ngahi ke ngahi ai fa wahenga ko me ta tau pe ta mai ko hala ko vai fare fa pi mari me ka to ko ya ko mama uhila ko mama fa uhila ko mama hala street lighting me ata tau pe ko ke os fanong hanotis kasha patset kunau focus ke eliminate ha foi challenge o fetaula ko ka kai i kai
Te ia foi whainga mea ke nau hanga. Koe nau o mai, ka koe mea koe nau hanga ko reisi ke ai mata o i kau whafonga i whare area. Ke whakau ke mea koe ni. Koe hausi koe forum, nai foi aho pe wha pe aho i nima. Koe langa koe nai whai ki ai, o te ki lawa ia whakamau popo mai. Ka koe estimation ai motu ani tau o swakta to he 1 million or more than 20 million. Sai koe whehui, koe hai ai ola, koe hai outcome. Koe foi whakamore koe ia. He koe uhinga i kureisi koe hange ko popua. Na naulanga e foi whare ono noa. Tanu e hala pe varita, taki mo e vai pe mo hila. First time. Au tau pehe ko foi investment lahi he infrastructure. Pea langa rewa foi whare ono noa. Ai ni kou nau whakatau tola ni mamano ke foi. Ai kou nau pehe. Au tau pehe koe. E koe whakamore e ia. Pe lahiang he whakamore. Pe usisika koe ni manoa. E ono noa koe 3 miliona ia. Ai koe uhinga rewa ni. Osko ko no langa. Whakamore more than 3 million. Ka kia tai no foi. But the purpose, the ultimate purpose hono langa fu whakamore ko ia. Ke whakanofo ke ka ho mai ko he forum. Ka kia tai no foi. Aia koe whehu i rewa. Hamena priority ai mea koe. E foi langa koe. Ko hono hingai nei priority ai. He koe nau whemahino aki mo kausi aina. He nau hu mai mea koe. Koe konga a au, koe konga a aku. E komsoni. He? Koe uhinga ia nau tokanga he umea koe ia. He koe mea ia maua e nau silin whakafoi tui. Ohi nau tokanga toke he langa e kakai me langa e whanua. He koe osean koe ia patu ukoe ngai fufare koe ai. Kaya tae fi alo nofo e fuloto wau ia. Kaya whainga attraction e tahaia. Mahalo ka pau ka kau mohe wao ke o maa nofo ai. Ke mea pe whakina pena e whi alope e kau whakatahai a nofo ai kuna usiu whaafofa fo o e whare. Kana e tō whoki e reki hanga natula whakaatai mea. He na e tō whoki uhalahi ia. O tā whea whoki uwhitu. Wao ki whakaawa koe mea na e wes. Koe ngana ka ke lawa e upolo kalama na e whakaukau te whai. E whakaafu i taime koe ana e fu me hange koe e a whaa tonga e fu i taime koe. Pena koe tui mahara ka tahe ngai uhinga lalai nei. Na ka ke lawa i o whafu. Nofo ke kakato ke uhetu e koe piveni. Koe kai ke whaki solo koe uhinga whoki e pehe koe ke nau whai na home ka. Kai ke nau assess. Whakalele e capacity e accommodation ni. Koe wheui rewa. Na nau nofo i hala he kai ke nau nofo ai e. E ne taime wena kai ke nau ulawa i o nofo. Na whakatai ke nau nofo i ngai whare popo. Na nau nofo i hala. Pena nau whoku pena toke ngai hotele. Na nau nofo katoa whoki katoa pia nofo e hotele. Aia ko kuhinga na inafi pena kai te whai e na home ka whakarelei. Na e whiunga pia kana nau hanga haka i mai ke hange usi isi e ka accommodation ke uhinga e langa ke uhinga e nau komsoni. Ko whakapapa watu, ko komsoni, makatua e naulanga. Koe tahaine u mea whuko tau uhinga ki ai e piveni. Ka unga ka pau whuke i hene puri angate nau tala mai risiti, mai whakamoa. Eke nau na toko stano au ke se aina koe na nau tila. Koe me ape E wake media koe kutuku aki ati koe he nau wahe koe panke koe kai mea pe. Nau whakikiwhe mahe loi mena toka i na to ilo ko stano ke kau mea koe panke. O whai ko mweka. Aia ko tuunga koe tai nimi koe ai koe kau tohitangi me e wā oku ki toloi pe ko ngā e toki mahino i hamo toki whoki mai whare area pe oku whai ngau ke apure anga. Koe mahino ke tohitangi koe ke tuange pure anga ke nau. E nau sio ke tohitangi. Ka mau te mau toki whoki no we mai toki whiua e umea koe mea lai whoki a koe isiu
Isi ko kele na o si asibe fa matala minister. Minister kele na u ngawe na tokia. Ko isi ube na kai ke fie mali ai ne pe mai. Api aptu hawe ono noa. Na na compensate ka toa. Na fiunga mo val mano tupu. Pero fica que api ono noa ki val mano tupu ko tafi tupu pe. Ke compensate ke aptu hau ka relocate na to. Ko hanga fa fusisi. Kai kwa fainga silin compensation ya. Ke ave na tolo tuku he fu fe to kwa ja hala ya pau maka wa ki sai ge ngowe. Ai ko huia foga ono li mai foki ai ko fika to o fusisi. Ai mahino ia o ai na e pe fonki a bia ko tolungi au pe. Ka fia no fa ko compensation fe. Ko hai foi arithmetic pe ko foi formula ne fika ia ki ha no compensate up to hau. Ke mavahe me feitu aluka feitu ke. Ai ko ura fogia isiu. Ka ko fano adu o felotoye ai FATUFONUA mo. Pero minister ke na tano ko me fika wa foki ko no hanga ko he pure anga. O ange ai kele ai hono whakalere ko tonga timba. Ai ko kele ya ko o mahalo ko na winga ke ko no relocate. O ofi he mauanga vai a ewa. O ange ko ke kautaha ko ai kau mauri pa mo mandala. Ai ko foi complain ko me ai anga e nau whakahoko hono manage ai resources ko ia ko public enterprise ia ko kautaha ia ai pure anga ki moa. Ko uhinga foki ai ku ri eki ko ki he respond ai pare mia fika waki ko hai pare mia na hoko e mea ko ni he na ku ilo le he pare mia lo tonga ko ia pe mo minister me ai public enterprise a ko ia pe mo minister malolo ko ia ko mi e wa FATUFONUA e wa na hanga o whakalotoa ai kabineti ke whai foi whaki ko ia. He nā ku ilo le rei gai, pēr nau ilo le rei gai kai ai gen hangiu na nau hangiu na wai gen nau tukuaki a kirisi he foi ngawe ko ia. Tako mea koe nau rie ki ai he aho ko ia. Ko kuhinga aku he kapau na koa eke maha taha koe kene ilo. Mahau na gai keu iekpe. Kako kulau ke ai koe ke lohia ki fu whare area he mata kaka. Ilo le rei ko ia na ne hanga whai foi transaction ko ia. Kai ai kene eke ke whahi ke pehe he fonua ta mai whare area koe pare mia malolo na ne whai foi. Foi laka hara ko ia. Kana aku eke ke pare mia malolo. As to the reason why na nau whai foi mea wane tari na aku whalala bege ukau minister. Pehe koe na o mai ke mau ngawe o mau tau mua ta tau ke pure le telefono. Kako me e koe toru eva koe ono relocate ai koe anga pia e mau koe osi koe hono to'o ai ngahi aptu hawe hono noa koe ni pia wahe nau tolu ke fumui maka koe taka ia harai kia kaki awe stupid right from the start ke nau whai pehe. Ai o kulau e koe self-inflicting problems. Kai ke pehe ke toki hanga e natula pe koe climate change o ange whaingatai a koe ni kakai. Koe pure anga pena na wawe kakai o tuwai ke nau whaingatai. Ke taha whakia e palapalema koe ku mau whakaukau at ke kakai whanua ke whaha wakai ki ai. He koe hulu i mai he toi tangi koe ni ai ngahi isiu lahi kehe. O kulawa ke takitaha sio me whahinga viu a ana me whahinga turiki u te sio atu ai ke viu koe ni.
ange ko pehe ko ke tu ki ko pure anga hai e guai dai mlahi foki ak fai tu ne pure anga ke fai nga me ke fai ka ko ni ala tu me ko na amana ke ala te me ko sai o solova pala ma ka ala tu o ikai ka guai foki fo nga o mai ke tau fai ake o me ko do pe ange ko na utala no ke benengo ke tala mai o ko ya ripotia ki fare area ka ke talo me wafta dolu ha wai pe wafta fa ha wai ko me ko o fe uia te ma fanon ke issue me ni utike ke report ma he kakai ko ni hona fainga ta ia ki fare area ia fainga report ku fai even if ka fonga e wa ko ke uhinga o nga malo he bite fa fonga ke me issue mo no kakai wa fe wa ta na fa na huai wa fe wo ne de hange na ke ma fanon ma dona la unga kai ko ni wa fe wa fa ni ma puna ma fe to hitangi ko na palo pare ma fu lahi pe fu fa mama pe ko na palo pare fu fa ofa ka ko ta uhinga foki ko fele ba me e fai ke tu ke pure anga ko ta mai pure anga ko me e fu lo tu hat ki fe ta mai ko me ka ko ke lo ipe ko hai he ke ta foki pe foko to o wale pe ko mapuna to itang kana to tonu ke fai mo report ka lava ke tu ko ki e pure anga talanga na dol ko to fiha na no report mai fare area ko be ke mo whakakau hapatseti ke relocate ka kai ko ni pe ngahi hala holo ke mo unga ko kai tinga ke a hala kana to ko unga fainga unga pe he ka ko ke ilo ifo ke he me ka kai fonua ko ko ha me ko fa ka taki ke ngahi issue to mapuna pe he ni age piven ko ke tu ya wa issue en to mapuna re pe to tango ni eso ka ke ha fa to mai me ko ni never before ke o mai report dio tala no e fo te pire e mama Bona ke fatonga ko toki hua tu pe o toki o mahu inga ia uraki ke o mai patseti ke tano ai ua o mai nga hiripoti ke tano he ko titeila o ia te volo ko ngai polbare mai ka kai no foi ngai never before na mana tu ke fucking reconnect pe ko u fare area ki mo fo to ke tale report ko ni ai ko o mai pe ko foi tohi kamata pe o ripota che a ko ripote ne maua nga o dua ke tari ko higni maga to ai ko foi dimension for o nia o mai ripoti ke talanga ai o ha ke pe ni ke tite la o ko yo hanga tu ko ki ke pe ko toki o ha ke he ko no hinga he nei ke tawanga da tori ki mo ki tala no e firma o kakai he funga te pile poini ko hanga o ke ko me ne ko he ko ni solo ko me ko to pe se ka ma pare fature fit ko pa o report ke pot na o policy ko report fa ke pa o report fa ma wa nga vai pa o algo pot na mo ko u me ko ya ko stara nga he ngai platform ke ko poini pe ma inga ia fonua he kakai poini ya he ke to lava ko solo to ripati fa kau ya e foi dimension peneta go ni na ku lave ke alu ki fare hopo i mo o ki ya fare fa fi mali ai kau tari hopo o apu ke hau de pe fare fa fi mali to ke fa kau le vai profeta i mo inga i kakai wa wen ke tawanga pasi mo me agua ya ilo ko toki dimension ke tok pe ko tokanga ka pureanga ke kakai how around ki tonga ko os hange pe tonga ko nusi la be ko na moi paka na moi malai tabulu o ku tu tavare holoi u mego ya pa una tokanga pa una tau ko mau nga ia ka kai ko rush step ia te lava tala pe mau nga ka kai ka tau to ko tu fo ke dai ni mi piven ko nai foi konga fo ke ko ne tu ko ni ku kamata ke mau te lava lau pe to fiha ka no turi ko ni fare ko tai mo na mau fa ilo be na to ta pe to ko tu dai ni mi ku kamata ni ke ngalo ia mau tol pe turi ko he ku pa ko ne mau fa no ma to ko mo fe me aquí o ku te ke turi ko nga he ku pe ko ho mo fe me aquí e piveni i fare area ko fa no atu ke pe e ko ne fa foto fo ke ta tolu
Kamatei mo are ti o nga katau. Pena ufanonga nage behaki mo koe nage behaki mo ko behe koe tapuni mo matapa. Ke ona delere hata. Tamai hese ako koe komit kakato. Koe me ana ko lama e au ngake. E ko no fo lama i ko ke ma koe. Ko ne ko pe ko mo fakakata pe ko mo fakamato ato. Kako tu nga ya wa o ke ai ko hange pe tu pe te mo fuhu pe mo do lui fare area he ume ko koko. Kako ha tu nga ku wa o ke ai hono faturi ko he dai nimi I fare area. Ko turi ko talanga ta ke sea pe ko turi ko ke nga ke na ki fa longo fulongo a mo fare area. Ko ngai hala fononga be so ko me ni fa ngofo. Pa na ke hanga fatonga ta hanga isiu e go I fare area. Pena hoko ko kavenga wiki lotu ya. Wafe watolo. Ai kakai fonwa. Ke ilo e fare area o kui kai ko fare fa o e kinauto. Na wilo e fare fa se vaniti. Koe tau kawe na kufai au. Pea koe pea unau hanga rewa he anga maheni o fare area. O mai e ngahi whaipa ngahi whaunga ngā aue. Ke ne loka koe whare whahoho eki. Ka ki au e solo ki au koe whare whakamāia. E hoko pea ai ngahi injustice a hono veteki noa ia tuku hau e whonua. Loto koe kangi mai ka kai he mea. Kai ai pea ke mau ki whakahoho loto pe whakahoho eki pe. Kaui he mea o kou angi koe kou lau koe konga ia o e hala loto kolo kon kou talatu o kou whatanoa o kou whanongai. Ke he koe wheitu ui au koe ai e whiri. Ke lue ke hala loto kolo I kau sameria I loto ngai kau siu. Aia e kia au ke whai mo asi mai koe hakoa e mea o kupalo parema. O kui kai ai ke taulawa lue mai he mama he loto kolo he funga tepile. Ka kia au koe hala whanonga benia sol. Taha mea ko whenga ke focus he kakano o e lito o ngai injustice koe ni. Taha mea whe kuki mo au ai whangi me tolo whakapesionolo koe. O weilo solo ka pau ne gai ke ulawa whakamau ho kata mai ki he ngai mea mahu inga ange. Kau tari tuu e whainga tae mau sia koe mi hapai taha tolu pa mo sea ko mi kakato. He tala noa e au. Na ku whainga au kono moni o wange beko whakakata whakaua koe. Oua te motunu e sipi me matangi. E teke mosi o mono turi lue la loi. Ai security o toku mau mai e ke panke MPF. Na turi security me papu i perfisi o toku mau mai e panke MPF. O mawhakaiku ke pirisone. Koe kuhinga koe aku. Oua te nau wainga he tu hau e kakai. O te nau wainga he ofa e kakai. He koe mau whetakai koe ni. Ka pau he kai te nau wako. E kehe tala noa ia ako ia solo. He koe kuhinga. Solo te utate mea koe ni. I don't want to waste my time e fufare area koe ni. Ke au ka pau o kou tuku taimi ki whare area o kou loto ke usio ki halerei mai kakai. He kos o kou o whina au haaku peia whanau mo i ku whamiri. He unau o kuno au ke poini unau tala o kai ke utoi maunga ia nau tolu. He uhinga pe that I don't have time for them. Ne ongo ko mafu mo kuloto. O whakaluku fua i whakaukau. Ko uhinga e o kai ke upea tau pe koe haho no tūri au. He ui kai ke uwhie nofo whare area au.
o ko fie ma o au ke ai ke o ange ai tiu sense ai kakai ke na tu hau he ko fihu I genyo fifili ho patamai ha u hinga na nau tu o alu ke sipoti o piti mai sipoti te gei ke na o mai ki fare area he ko fare o fai tu ni ke tu hau fonua ke nau toki io fare area pa nau toki pe hangare fare area o teu I halao mo ha fonga ke tana ke hapanga pe to oange ke pureanga ke nau execute ko winga executive ha winga na nau fotu o ipe ke nau framore he foromo ka ke o mai hapacheti ki fare area nau toki reisi pe isi we ha mai pacheti ka ke hapacheti solo a honi nau fe toku tau feturi mo kau ngawe o mai kau tahala o mai kau o se nau langa ngahi mea nai kore he pureanga ko nau atuen ke tāna ke mai nau tohi moa ai asilinia pe ku oi ko ni tu mai langa ia kone ngahi langa fa langa kone tsunami ke ngahi fare go no muka go o fonoi mo ngahi feitu ya ko tu ngahi langa ko e ke tu tamai go ia asilinia ai ki au e solo ko na kui ai whakataha pe mo se fare ala mo attention yare mo atita ko atita seniare ki he makatu unga whakalao ai malawa ke hanga he pureanga to e 1.5 miliona me fu loto patsetipe o whakalahi ki he folau he kono inga solo he ko tutu uniko e lao patseti e toki to ope minister paanga ai silini me he fare paanga whakatatau ke patseti ko ini mo tau mua nei allocate ai sai go fihu I go aku ko ke atita ko 1.5 ko hai me nei allocate ke ne uraki whakahoko pe ko hai me nei tuku ai me go nei ave ke ne whakahoko kai o mai a tana ke folau so ko 1.5 million na ko ki silin sisi he ko patseti ne afio whakalufua o 5.1 million na pe ai ke au o hange ia hana hona to ka to foi patseti ko ia amount kia ko patseti ko le pa in commerce me go fitu miliona so ai ko hange ia hana to le fitu miliona me le pa in commerce kai ke to frahoko me go o mai ke folau they must account to it he ke hata haya etene ai ko uhinga ko ke patseti ia ke o mai ki fare area kana to faiteri hana to uhinga fotu ko lao ke whakamore ki pe o whakatatau ke tau mua o tohi he patset koini. Tako uhinga I ko haa gogo ke sea. Haa uhinga o mai ripoti me atita o ku whakalahi aki ai wholau me ke tatolu miliona aki ai 1.5 miliona. Kai ke na hoko ko ha isiu ki aki nau to. He hoko ko isiu ga o whatatau ke lao. He ko to wholofola koe na whai ko he tauni. Whakapapau I kohono whakamore ke patseti, whakamore ke tukhau ki he interest ai kakai, whakatatau ke lao. Ka koe hame uhoko. Ko whainga mawhai, ai koe nau eke, na o to tonge compensate sipoti, ai hopo koe ngoe mea. Tu une whakamau, palakala fitu, o kui kai ke iai ha makatuunga e taha, ai kau whailo koe ni. Ke nau whaile pureanga, ke nau sue pureanga. Ke nau o te whaile mai, hanau makatu unga. He koe fu kontureki koe na saini, koe ki he spoti koe waftahiwa. Na uia koe tonga PGA. Kai kia hale si sita ia. Ka koe uhinga foki na tula nau mindset e kau criminal mo kau kaka e solo. Koe whakailo na whahe tasa nok pe mo South Pacific Game Council. Whakailo ka koe kontureki ia. Ongo kau tahai o koe ke resi sita ia he pureanga tonga. Ai koe hanga ni whakau solo. Na nau os amanaki ke nau hanga whakahoko sipoti, nau kai e silini, pe matu ko sipoti o mai ati tako ke whatotoloi. Anga no whamore, ka ki nau lana to whakailo he koe putu I te vore na saini.
Ka ko fe ko no tamate I ko fe ko hono revoke sipoti. Na oho kui mai o whaka ilo ake tasa noka. Pea mo South Pacific Game Council. Ai ke aha koe whakamatala koe whakambau. Koe resi sita na whai koe he South Pacific Council. Toki resi sita ki mui na uraksain na tolki mua. Ai au inveriti ia. Koe ke malawa he lao tonga. Ke te rang alo saini koe putui te volpa te toki hao fōtua sinu. Na ai koe sino ya koe na tatau na waya. Ha koe whihui aku solo ke kau ai konture ko ni mo ka hopo ko ni. Ha ui na kai na fotu ai koe kasa nok he konture ki. Ha ui na kai na fotu ai. He kono ngana na anticipate ke na kai ha he siringo ni. Pea matu ke kau sipoti ha o ati tau ke ya sino whakalao ke na hopo. Kai me amari monu ia fonua hanga ya kiris he ne ongo ipe wa ke mateu fonua o ne revoke tatau ipe pe ko ya fe ko wa ki fare hopo sai wa ki fare hopo fe ka fa mau ka na matu ha ureba ai pare mia ahoni ya mo tokon pare mia tala mai ka pau na hopo e mo wala ko huinga na compensate ta e ka ko fia pena ave silini ka hai tala mai e na wa ya o confidential ya. Pero foto wat ko nisto do ne ta mai ga hapanga kana he pureanga pe afga mor he pureanga ko pau ke report ki fare ale na longo ai ko se ko no ngai ko wi kai ke ko hinga fo be fa metala solo fa ka na to ko na hoko pe o pare mia hoko pe o cabinet na pure na to ke tu hange hapanga e na ku po inia ga aku awi kai ko paanga tu hau wa no lao wai fonga ke mapure ya e ko tau mea falu fu o ko han lau mea be na to Ai foi tu ko ia I whakatata ko na ke o mai ke ngo foi issue ia na e u heku kau fo ke issue ko na te langa I hake mo fe mea ki whare area sporti te moe Pacific. Ai ko me na tula tatau loa pena e compensate loa pena ngo foi issue ko e whare. Koia. Ka koin sol. Na kulau e hopo koe kasfiki. Koe whamatala ko koe whamaulahi ko witen. Koe prospect ia ke kasfiki ke na uini uhaia. E hea me sipoti. Me hopo koe sipoti. Me hawa kia na makatunga ia na utolu. Sai. Koe kasfiki na kumau. O huika ke koe nau se tola na tori tua. Ke tulope hopo. Ka nau en kai saini ai kasfiki ia. Pea moe TCC. Ake price o huri unha whaia. Aia ki au ia koe mau whuka kake nā mai o transparent o mai umea koe ia. Koe mahino koe me ngai whamatara sos ko mau. Nei kai kia hapanga e more he kaswiki. Koe nau hunga e nau hanga tōria compens o se tolo me kaswiki ke ua te nau toi hopo. Ka nau sainia a TCC mo kaswiki ke hoko te ngā ue ia. I he price ia uri unga whaa ia e mea koe na mahamato o fotutu he kuahiri. Ko paurewa ke tāri whoki he Pacific e kusai whaka business ia ka nau tolu financial. Sai whaka business ia ka nau tolu. Kai kou whaka business ia ke kakai e whonua. Koi. Ko taha whakia e pivene ngahi maka tukia anga, taha ia ngahi palapare malahi o ku whepaki mai whanua, ko ngā whoki he ku malawa peke ta mai ia ko ngā hange ko tatala noa koe ni ki he sporti. Malawa peke ta mahi pure anga ia ki kakai whanua ko ngā he kapana hoko te hopo te tau mo ua lahi. Pea koe whare ia loea ko pau ke nau se tolo, nau toria pea se tolo. Ka koe whui ya whamatala ko nau ki o mai e ko ia. O kuto ki loloto ange ia me whakaukau ko ia he koe he guke o mai koe tutu unia e whakamauna nane he nake lau. O ku koe ki loko ai makatu unga ia koe ngā whuk he nake ke resisita kau taha ia na whae koe area pau he spoti. Ko ia. Koe whui hopo koe solo te ke lawa po excess ke. CV taha ono e wasta avalu. Fika taha ono e wasta avalu.
ai de la pose na ka ko ke moto ka ko no moni ko me ko ngoi na malo ya ki fu fare mo fonua me wo ngoi he ko no ma fo ko na na to la we ai bu ko po la we uri po ti pa na to mai mo ki fare ale ko mai po loi Piveni ko tui mahalo. Ku ngari fe unga he ahon he konga ko ia. Ko nga he ku ka ke maha malolo ko na mo tok tawa tu pe. Me yo sene ta ho ta me kong. Ka de wat pe fanga mari ka ko ka pau te ha isiu ke loto ke fakakato ak. Ai proklama he ahon ka toki hokot he wiki ka hau. He ko tui mahalo ka pau ke lere fare area i he wiki kon ka hokot te taki ta mai me falai te ki mo aki. Tu site pure lulu ko nga ke ki ofi me ke kamatanga ke io ko io sol ta le tawa he wika au ki ha mi a mai ki mo ki ta sto fa ma bo pa de me ko e pe me na no fo fa ka e pu hanga to ki mai no he wiki ko o si he maulele pa fale area ai ma wala o no fo e pare mi a mo ne ministara mo kabineti he ma fai pure koe mawhai ko unau tānoa gai koe mawhai executive, koe mawhai ngā aue. Ka kui kai ia ha mawhai pure ke nau whai te riha. Ke nau whai te riha no tō asirini, whai te riha mea te nau whai. Mea ka hatoa peo pau ke nau o mai ki whare area. Ke hanga e whare area whakahivia ki nau tolu ke nau tuki o whai mea koe. Koe poinua aku uhinga unau ilo rei peo nau mai toko lahi. Ka kai uhinga koe ke nau mai ki whare area. Ko nga unau kai ke nau roto ke waki ilo e kakai ki ai. Ko nga na president tolo ke tuku. Ka nau laki ona tolo o komiti pa nau toko mai. Ka koe whaunga ko o mau lao. Pea ko whai pe unga ue ke umea koe ni. He kono inga he koe palo pare malahi e tau whare area. O kosi whakapiti ka atoa he pare mia ia e ki kau whafonga mo ki kau no pere ko ke o te nau toe. Ke nau toe lava sio ake e nau whakakau kau rerei. Ka nau hiki ni maka atoa pe tatau e pe. Ko hana moni o ko toi complicatang e tau palpare mahe tau. E tau lue atu e ni. Lahi ngahi lao kovi o mai ka ko kai o toko lahi ai whahinga ko hiki e lao ya. Tau pehe pesete hiwa noa e whahinga ko hiki ka. Kai pika hanau fwoi reo e nau to. Ke nau mahi nau whakau kau e fwoi lao. Fwoi hiki ni ma peko no i ngaha koe lao ai pare mia. Kau kumahari e whakisolo e anga tau whono ngahe. Mana tui na e fwoi taimi. Na e tuu mai kau no pere o tala koe kau. Kau whiwala na toi ne awhia. O ke ilo tau au ke whoi mga whaa e hau ni e solo. O koe ke nau ki hoko na toga awhiwala na awhia. Hoko na toga awhiwala e pare mia. Pa wai ke whukotu he hu koe Novema, ke ririu mai mau fuakawa. Ke mau ririu mau fuakawa ke mau tarango fuaka kato ki he pare mia. Toa ne awhia. He koe ngā kua swai kutone ka ho e kia. Ke nau hoko nau toga awhiwala e pare mia. Tukua e ne awhia ana. Ai to lewa ke ririu e ngahi mea ia he koni stutone. Ko ngā ke he kia au ia koe merino mo i toronga e whonua e mga tuunga ia he kaunope. Ka pāhika ke nautari ke pure i rere whonua. Koe hala ia ke mo veu lai whau ia. Kege? O ta whiunga he koe tau whono ngani. E wai ko ha whatahampe ka e kere. Koe tau whono ngau tau rue te halalo tokolo. Ka tau whiunga e ka mau teu ke o ke pue e tau timi i solo. Gai. Malo pito Piveni, malo pito e mau taimi ke lava e proklama he ahoni. O ku ke lahi pe u isiu ke whai ke whatala noa. Da ke tau tolo i pe foki e software na e ke ta whamala. Ko ai pe taimi e kai ke te ha isiu e mapuna ha ke taimi ko iaku ta toki awhere wa ki ai o whamahino ai software. Ka koe ngā ko lotonga koe ni kulahe ngai isiu mapuna ha ke koe te uta alwhinga ke
ke ta tala no ai ka ta hoko atu kai malo abito o fa piveni pe mo e nga wo fai as elia na mo te tau timi tala monu atu ke tau agapulu e fefin ka ta toki fe loke we ka Vatsol. ya malo abito e kain lava ko e tau proklama FATUFONUA fo o ki he weekend fa malo la het ke tiki mo tol ho mo ke no fo mai tau proklama pe he foki ki he taimi fa motu ai e tau interneti mo ke loto le rei pe ke mo kau pe lotoni o whanongo i henga i proklama kou whai. Ka hongi ka lau mantu i whako ata pe ai tau ai vipon media pe tau platform ko ini kia whainga taha pe wai ni ihi o ku kwa ke nau tui na to ke ngai whatala nok whai wai ni ihi o ku nau tui ke eni ihi o ku nau tu pe loto pe kono sai taha e ne pehe o te mo turi hani ihi i lotoni o ku kai ke nau popo ke ngai mea koe ku whai ke ai ngai proklama ko ngi he ku kau lele ia ke tau te sio atu ke nau ngai whamatala na koe mea mo oni ia ku nau whamatala mai nau tolu ka koe ma wheta kai atu mawai hafu turiki koe ka kono lele ke tau lahi ngai whakau kau ku ringi mai ki loto tau whiako ake ai pa tau mou peki ngaunu peki mua ai aku whamalo ata ke te moto kainga kore whamare more atu pe ke te moto i he proklama whahoko ka pau ke wesia i he proklama pe ku whawhenga mea ke lere ai hototo ki olunga tau tala noa ko e tau lau pe whukia e whafafonga ko e tau tala noa funga te pire he mama tau toki whiako aki ai kage whamalo lahi ke tau kau sponsor ku modolo o ku o ato e whamalo ka tiki modolo ko tui na au whamensi ne tu pe i he kamata anga ko tau kau taha noa ko e South Pacific Loans noa balungeau valu hiwa valu i a select tupo te nau lava tokoni atu ke te koe i hao whahinga fia mau noa pe ko whare koloa ko e page fashion store i loto nuk alofa lahi apita ngahi walai me atu ki ai afe atu ki ai hanga atu ke tau moe pe au pika hiva o e Whatawhihi Road lahi apito ai walai ko na os mateu teu ke whakatau atu ke teki mo tolu ko me atu pe ki ai te nau lava o tokoni koe i ha whahinga taimi pe. Koe tau whare kosi ulu ena ko osilere, ka whaaki pe page fashion, koe Francis Tickets, ai koe whika hiva ai pe i Whatawhihi Road, hanga ki tau moe pe au. Whahinga taimi pe koe forward i nuku alofa, hawhia toki wakai, ono atmosphere aua. Koe kautama kosi ai was teu i nau tolu ia. Whaahinga style pe te ke whia mao. Talanga pe koe ki ai te nau la pe na tolo kosi. O whatatau pe mo hapainga style pe te ke whia mao. Koe hange ko lau kai mea, koe mahu inga, tala no pe ke kautama o ku fu kei maa au pita pe ia ke tuunga koe na o ki ai anga, pei whatongi a koe ia. Koe kautaha koe ko LC16, kautaha langa koe ia LC16 na vise mafi, koe telefoni ko noa wataha, noa wafa, ua noa ono, ni mataha. Koe kautaha ia, LC16 te nau lawa toko ni koe iha whainga whi maulanga pe te ke whilawa whitu utaki ki a vise mafi pe mo LC16 ko nau osi mateu teu ke nau hanga toko ni koe iha whainga taimi pe. Koe kua aena o e Francis Tickets i loto orewa o ku tuu pe mo lau ke te koe ka pau ku ke ofia te whitu ko ia pe ke poto hakos ulu whitu utaki pe ke taholo na kune firma o ke hao toko ni kia pe ko ke afet ke a kosi ho ulu ko e pure ai pe mo ona ko taholo Antoni telefoni ena hiva wha fitu ni ma tolu ni ma ko sai taha ke puka appointment ni he ku very busy a bito ne kosi ko tu ko walk in ni te ki tari ko ki fo loa about te ke whakau kau ke walk in ki ai ko e tau kau taha ko e te siki Australia loyalty live stream te ke lava o telefoni ke ai he noa wha, ua noa hiva, whitu wha ni ma whātaha, e lava tese toko ni koe ha whahinga live stream pe i Australia. Tai tot whita taimi koe ni o e whalani, Royalty Inc., tahi wawal wha mlahi au pite u whalani akapulu ki he tau timi, tonga 13, lahi au pite ai ngahi whalani ai, te ke lava whadau pe mea. Koe nau maka, akape Royalty Headstone, pika te tau pe noa wha ua noa hiva, pitu wha ni ma whātaha, tala noa ke tesi, e lava tesi o toko ni atu kia te koe. Ko tau kota aweu ta koe e ko siu i moana Freight Services, a whaleti
o tui kula tonga I tonga tapo fleti ke uta ai mea kai o mai ki nusilani mo tolu ko mo fe ma o manio ke boko tafua mea kai talo fe ma o ke whakatau atu ke fleti ke whao konte na uta mai ki nusilani telefoni ena no wataha no hiwa tolu no pero ta pe he messenger ko Facebook ai siu I mo ana ta tongi lea ke fleti tene lava toko ni ko iha whahinga abe uta me tonga ki nusilani pero nusilani ki tonga lava le ke ne toko ni koe kautaha koia le pasi de ke lava o fitu taki ke kawa I Brisbane I lo tonga koe ne tau timi matmatonga fitu taki ke atu hao kawa ke inu pa fefia ea ke malo he tau timi apo pe ko kapau ke I tonga koe kuna ni senta de ke lava mao me ai ha whahinga mohenga whamolu de ke lava mao pe ha iha whahinga saisi pe I he kuna ni senta koe lava ea tau proklama ke ahoni pa malo atu ke tiki modolo ai mao e whainga maari lava ke mo mea mai ke tau proklama ka mo mea tau toki whilongo le o mari hoki e tangata ko. Ale e tangata ko tere noti ai ko e tā ni hiki ni na e whai whamui me taha tere noti. Pea mo e tangata iloa ko i Amerika ko lui whāna na hanga o hiki a te whahiwa veli pua o e halamanga no. Na tau whaosaki whahiwa ko ni pa mo toku maua ha weekend i lelei.
Whiwa koe ni loto kuo kawea. Loto kuo kawea. Kota e hau ngasi e ku ofa.
fani he I ka ingata. Day